يا أنين تنو إرجع بدو ميلان كرمك أبدا إن شاء الله بيتكو أنا يسندرو خلاصينا يفهمها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدكتور تخينيا ويا رانتنا مجلس في علماء أوتا درين أوا وجتاني حال يرو ركو حواس خينيا مدت قبتينسا قبيني أمتا باين أمدرا شلقين سام بكمل naannoo hashawaa jedhanitti gubatiinsa torbaan dabre ummata keenya sanirra gahee haala sanirratti mari'achuudhaaf ulamaa'onni dirdhawaatii fi majlisni dirdhawaa mooraa majlisa dirdhawaatti wal ga'anii maali gaheen keenya maal godhuu qabna akkamitti ummata keenya san bira dhaabbachuu qabna waan jiru irratti marii bal'aa taasisaa turan guyyaa irraa jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenya nuti akka ulamaa'ii dirdhawaatii fi akka majlisa dirdhawaatti illee wanni dabaluu barbaannu ummata kana balaan itti buute balaa guddoodha. nama guyyuma khalee ibiddi sun gube har'a nyaata waan nyaatu dhabee jira hammaala adda addaa achirraa jiraatu jira ummanni kun deeggarsatti haajama wanni kun immoo waan hawaasa dirdhawaatii fi bulchiinsa dirdhawaa qofaan galma gahu waan hin ta'iniif namni biyya Itoophiyaa keessa jirtanis namni hundi osoo amantiin hin ta'in namni achi duraa waa gubatan nama amantii takkaatii miti gosallee osoo hin ta'in akka hawaasatti waan qabnuun hawaasa kana bira dhaabbanne ummata kana karaa deebisanii qubsiisuutii fi gargaarsa hatattamaati fi deebisanii qubsiisuu irratti akka nu wajji dhaabbatan waliin dhaabbannee ummata kana akka bakka deebifnu nama biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiru nama waa'een hawaasaa isa laalchiftu nama rakkoon hawaasaa isa dhagayamtu nama san hundaafuu dhaamsa asirraa dabarsina hawaasa kana wajjiin taanee waliin taanee waan qabnu walitti finnee hawaasa kana bira haa dhaabbannu jechuun دامسا مجلس في علماء أوتا دري دواتي إن شاء الله تعالى ولين تاني جرخنا هاجي سفنو هاقب سفنو سنين جنة جمع يانغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد ردوتوتا في دعوتوتا خينيا قبيا غيساتي قبيا لا جبتنيس ويا ديدمي شني باتي خدني taatee guddoo sababa ibiddaatiin argamte magaalaa Dirreedhawaadha akkuma miidiyaa fi namoota adda addaa irraa dhagahamaa turetti ibiddi naannoo Salbaayitaraa jedhamtu jechuudhaan beekamtutti qabeenya guddaa rakkoo guddoo yoo dhiibbaa guddoo irraan ga'ee ture qabeenya guddaatu manca'ee ture lafti qabeenyi sun irraa gubate yoo ni fi shalagan kaaree kuma shanii ol ta'a malee sanii gadi hin ta'u bal'ina lafaati hedduminni namaa moo hawaan sanirraa achi jiraataa ture hedduu nama hedduu wanni kun ka dhufe magaalaa Dirreedhawaadhaa haa jennu malee gosa takkatti hin dhufne nama tokkotti hin dhufne amantii takkatti hin dhufne nama hedduutti dhufe sabaas balamoota bakka san jiru achi waa dalagatu warra ammaalurraa kaasee warri achi taa'ee waa gurguratu hunda rakkoon sun geessee turte kuma isheen iyyaan nama guyyaatti aanu waan ilmaanii waliin bitu dhabeen jira qaliqiin akkuma fuudhee liqii sanii galee jira osoo ilmaanitti waliin hin galee liqii sanii osoo kafalin jechuudha suniif jecha qabeenyi yoo shalagamee beekamullee baate qabeenya guddaadha ammoo koreen jala deemtee shalagaadhaa yoo hangam takka jettee mataatus dhaabbattee ni jirti yoo rabbiin fedhe inshaallah hawaasni keenya akkuma wal gargaaruun beekamutti gargaarsa namummaa gargaarsa obbolummaa gargaarsa biyyummaa gargaarsa lammummaa kan amantii obboleeyyan keessanii akka gootan akka majlisa Dirreedhawaatii fi mana marii ulamaa Dirreedhawaatti dhaamsa kana isin biraan ga'uu barbaanna warra gargaaru rabbiin ni gargaara Dirreedhawaan nama gargaaruun beekamti akka beekamutti har'a immoo rabbiin ofii carraasan gamana fide rabbiinis irraa hambisuu du'aayis godhaa fi gargaarsan bira dhaabbadhaa har'aa gadii du'aa bira dhaabbadhaa isiniin jenna jazakumullahu khairan assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh. Barang bertengkar ni, jawab sih teman. Sebelum kita balik, wali batang, mau garakon ukti tu ni, garakon, kahsyawa aja. Ya, alternatif ukti tu ni wanti kon. Awas sebutnya gati ni. Habitat tu le akasmat kira politik. Kalau kesani habitat tu, kalau kabut habitat tu dan tinggi. Acira ke habitat tu balik. Soal le akasmat kira politik. Abbootii qabeenyaa qofa odoo hin tahiin hawaasuma guddaatu uummata. Hawaasni guddaan bakka hedduu jiru keessa jira. Ha bakka guddoodhaa bakka qaalitii dhaqee bitatuu danda'u jira. Hasanii bitatuu hin dandeenya jira. Hayyi dalamaan achumatti oolmaa isaatiif salwanii sun jira.
akka agartee dandeettii isaati. Kanaafuu gaa wanni kun waan guddoodha. Bakka jirtanii warri sagalee sana dhageessan guutuu biyya Itoophiyaa kanatti Dirree Dhawaas, Oromiyaas, Finfinnees akkasumatti ala jirtaniis Austraaliyaa, Kanadaa, Ameerikaa, biyya Suudiillee kan jirtanis waan kanarra hirmaadhaadhaati. Jabaadhaati uummata kan akka agartee qubsiisuu dandeenya. Koreen dharraasii walitti qabamte kan ulamaa'ii biyyaa ijoo biyyaati jechuudha. Imaamman barsiisota, raafaan barsiisota. Abbootii madrasaati, abbootii ma'ahadun nuuri islaamii, abbootii bilaalii as keessa jira, abbootii ma'ahadun ammallee akkasumatti darudhuumii as keessa jira. Ijoo biyyaa as keessa jira, ulamaa'ii as keessa jira, imaamman gurguddoo biitti qabduu as keessa jira. Kana wajji ara majlisa alaa wajji taanee irraa kanatti fayyadamnee majlisa jalatti walitti qabamni irra guyyaa biraatti dhaynee ziyaarree orma keenya dammaysinee alaa fi keessatti akka cinaa dhaabbannee waan san kan qubsiisuu dandeenye qubsiifnee kaanillee gaa obsi gaa dunyaan tanumaa jennee akka isaan sanillee tasgabbeessu. Hangasuma ammoo gaa asumaan ulamaa'iin as jirtaniis gahee teessan hatta waan biraa dhiisi guyyaan jum'ataa khutbaan godhamtullee sarma ta'uu qaba. Khutbaan godhamtullee rakkoo uummataa san akkaataa itti dubbatu abbaaf beeka jedha. Abbaaf beeka akka itti dubbatu akkana dubbatu kan akkana jechuu miti. Abbaat majinni kunis akkana hin jaan rakkoo tana isaatu akkatti himu beeka imaama. Imaamaan akkana ta'in jaan akkana ta'in jaan rakkoo tana irraa dubbadhuu jechuudha. San isaatu akkatti dubbatu beeka. Nama mari'atee koree isaatiillee waliin mari'atee akkana har'a meeqee namallee wanni godhee as dhiheessuu qabna. Kana qofaa miti. Ammallee namoonni nama alaa qabdanis haa xiqqaatu guddatu dabarsuu qabna. Hawaasa keenya alhamdulillahi abbootiin qabeenyaatis jechuudha haa xiqqaatu haa takkatu malee abbootiin qabeenyaatis ogaa wanni takka dhufte madrasaa fi isaan marraa fuula. Madrasaa fi isaan marraa fuula. Dhaqneetu aboo kenni jennaan. Hanganaan kenna hin fuudhu sirra hangan ni qabdaa kenni jenneetu abbootii isaanii irraa fuula. Arra hin kanaafuu sunilleen abbootiin qabeenyaatis amatti dhaquus laalanii kunis wajjin akka hirmaatan barbaannaa. Kanaafuu gaaga'een hangammaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau shira sabooti beekam agaasiin isinii dabarsina. Assalaamu alaikum warahmatullahi gaariidha. Uummanni keenya hedduun dubbatanii anaa hafee dubbatan dubbii hafee dubbatan jedhanii guyyaa baatii 8 guyyaa baatii 7 Julaay guyyaa 8 majlisni Dirree Dhawaadhaa rakkina Hashawaadhatti argamee fi yaamina ulamaa'ii fi imaamman Dirree Dhawaa godhuudhaafiin keessoo haala uummata keenya naannoo Hashawaatti salphaatii warra gurguratu san rakkina isaan ibidda isaanirra mudate sanirraa akkamitti isaan kana tasgabbeessinaa gargaarraa irratti imaamman mari'achiisuudhaan dirree majlisaa keessatti walitti qabamuudhaan asirraa imaamman ittiin dhufanii haala uummata keenyatti gargaaruurraa marii deemsifamtee waan shari'aan islaamaa itti yaamturraahi namni islaamaa hoggaaniif tokko bira gadantaree amma gufate duwwattee baatee jechuunii fi akkasuma gargaaruuni rabbii wataa'uun wal birri wattaqoo alaa taa'uun wal ismu hudaan islaaminaa wanni itti nu yaamtu rakkina bu'e keessatti rakkina dhukkubaa haa ta'u rakkina dhabaa haa ta'u hunda kanatti wal gargaaruu nama yaamti. Kanaafuu san jala butamuudhaaf jecha akkaataa uummata keenya kana itti gargaaruu irratti waliin teenya deemte saniifuu uummanni keenya gargaarsaan beekame kan Itoophiyaa keessa jiranii fi kan biyya alaa jiran dachii hundar ma'amuraa rabbiin uummata hundarra kan jiran akkaataa itti uummata keenya kana akka wanti itti gargaaramu maxxanfamuun teessisan inni warri majlisaa isiniif erguu ta'a. Warri keessaa fi alaatiis akkaataa gargaarsa uummata kanaa itti irraa qooda fudhatanitti siyyaan obboleeyyan keenya sagalee takkaanii akka ummata kana bira dhaabbannu dadhabootu keenya musiibaa itti bu'ee musiibaa tan akkaataa itti isaan kana sabbarsiifnu bakka durii deebifnaadhaa miti akkaataa itti himata isaanii itti eegalatan akkaataa itti maddii dhaabbannu kuma jedhe keenya na dura jee warra waan idan itti buluun qabnee jira saniif akka isaan bira dhaabbannu asirraa isinii dabarsinaa obboleen keenya isinii warra tanaaf hayyamamoo tahee akkasii ummata keenya kana bira dhaabbatu keessaa hedduu warruma alaa kanarraa abdii qabnaa dadhabaa keenya hedduu isaaniitu ka dhukkubaa kadabaa hunda bira dhaabbachuu ture akka kanneen bira dhaabbattan karaa gabaabaa isin gaafannaa galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Somalitti boda se Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaalahayna muslimiinta iyo kiristaanka inta joogta Dirree Dhawaa musiibo nagu dhacday maalinta salaasadana dhaaftay maanta waxaan joognaa bisha Muharram labadeeda bisha koobaad 1446 ayaanu majlisul aclaan fadhinay saaka waxaan isku yeedhay sheekh amiin baa ka yimid wafdi la socotay Dr. Jaylaan iyo sheekh Idris waxay soo booqdeen meeshii musiibadii ku dhacday Hashawaha gubtay maalinta salaasada
إلهي بركة هوريبو ولا عليه إني وحلو كجبتي أي صوب بوقدين ساق واحد كل مين إمامياشا مساجد ده iyo mudirinta madrasooyinka diradaba oo kamid علماء الدين ومارتي لجنة كسابسن مجلسك أيام مجلس العالم فدنا diradaba waxaan go'aan ka gaarnay jumcaha soo socdo inaan khudbada ka jeedino ayay farinta noo dhiibeen culimadu khudbada la jeedinayana inaan samri iimaan iyo barakada walaalaheena u duceeno ayay na fareen culimada fareen imaamiyasha fareen farintii waanu qaadanay farintii labaad saan dambe barri waa salaasada saan dambe arbacada inaan isku nimaano majlisul aclaa dirdhaba xafiiska majlisul aclaa inaan isku nimaano oo 8 aroornimo inaan isku nimaano oo meeshii tagno meeshii musiibada ku dhacday dabku ku shidmay inaan tagno oo walaalaheena sabri iimaan ilaahay u duceeno oo waxa farintaasi nafaray kamid majlisul aclaa oo sheekh amiin ka yimiday waxa weeyaan inaan gargaarna ku dibadda joogo iyo ku wadanka dhexdeeda joogana inaan gargaarno oo ilaahay wuxuu nafaray a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa ta'aawanu 'alal birri wat taqwa gargaarka ayaa inagu mudeensan inaan gargaarno walaalaheena qof walba kartidiisa dawladuna waxay dhistay guddiga gargaarka ku saabsan majlisul aclaana wuxuu nafaray inay imaamiyaash isku yimaadaan qayb ka qaadano dee walaalaheennana maartay ku baraarujino inaan gargaarka qof walba wuxuu karayo ku biirsado insha allah ajriga iyo maartay samarsiinta inaan ku biirsano ka qayb galno sida culamaa diinta iyo imaamiyasha iyo muslimiintaba walaalaheena ka gaadhay dhibtu gaadhay inaan samarsiino inaan gargaarno jazaakum allahu khayran بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. በዛሬው ዕለት እዚህ ድሬዳዋ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ቦታ ላይ የተሰበሰብነው ከፌዴራል እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት የመጡ አባላችን የድሬዳዋ ተወካይ የሆኑት ከትላንትና ወዲያ ከጠቅላይ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ከተላኩ ሼክ ኢድሪስ እና ዶክተር ጀይላን ጋር መጥተው ይሄ አደጋ የደረሰበትን የአሸዋ ገበያ ቦታ አይተው ህዝቡን አጽናንተው ከአስተዳደሩ ኃላፊዎች ጋርም ተነጋግረው ያለውን ሁኔታ በደንብ ተገንዝበው ክልል እስልምና ጉዳዮች ሁሉ ለማስተላለፍና በዓለም ላይ ላሉ የኢትዮጵያ ወዳጆች ኢትዮጵያውያን ሁሉ የደረሰውን ችግር አሳውቀው ሁሉም የተቻለውን እነዚህን ህዝቦች እነዚህን ሰዎች መልሶ ማቋቋም እንዲቻል ምክንያቱም እዚህ ጋር የተቃጠለው ቦታ ብዙ ህዝብ የሚገለገልበት መጠኑ የጠፋው እስካሁን ድረስ ጥናት ላይ ነው ያለው አልተረጋገጠም። ሆኖም ግን በጣም ብዙ ነው። የድሬዳዋ ህዝብ ትንሹም ትልቁም እዛ አካባቢ የማይገለገልበት የለም። ቃጠሎ ወደ 7 ሰዓት ያህል ከጠዋት 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ 7 ሰዓት ድረስ የቆየ ነው። እንደውም እስካሁንም የሚቀስ ቦታ አለ። ስለዚህ ብዙ ህዝባችን ነው የተጎዳው በዚህ ቦታ ላይ የተወሰነ እምነት ተከታዮች አይደሉም። በብዛት ሙስሊሞች ያው ድሬዳዋ ውስጥ የሚኖረው አብዛኛው ህዝብ ሙስሊም በመሆኑ እዛ ቦታም በብዛት የተጎዳው ሙስሊም ነው እንበል እንጂ ሁሉም እምነት ተከታዮች ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያውያን በሙሉ እዚህ ቦታ ላይ ተጎድተዋል። ይህንንም ጉዳት እንግዲህ እንደ እስልምና ማንም ሰው እንደሚያውቀው ቁርአናችን أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ማንም ሙስሊም በአላህን በመፍራትና በማንኛውም መልካም ነገር ላይ ተጋገዙ ብሎ አላህ ስለሚያዘን የተቻላችሁትን ሁላችሁም ይሄንን የተጎዳውን
ትላንትና ባለሀብት የነበረውና አሁን ደግሞ ድሃ ሆኖ ባዶ እጁን የቀረውን ሌላው ደግሞ እነሱን ተከትሎ ተሸካሚም ቢሆን ተላላኪም ቢሆን እዛ ሚካ የሚሸጠው ቢሆን ሻይ የሚሸጠው ቢሆን ቡና የሚሸጠው ቢሆን ይሄ ሁሉ ዛሬ ባዶ እጁን ቀርቶ ጾም ያደረ ያለ። ስለዚህ እነዚህን ህዝባችንን በምን መልኩ እንርዳ በሚለው ላይ ነው ዑለሞቻችን በዛሬው ዕለት ተሰብስበው መደረግ አለበት በሚለው ላይ እየተነጋገሩ ያሉት። ይህንንም እንግዲህ እኛ እንደ ድሬዳዋ ብቻ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ዑለማ ምክር ቤት እንደ ምስራቅ ሐረርጌ ዑለማ ምክር ቤት ምስራቅ ኢትዮጵያ ዑለማ ምክር ቤትም ቃጠሎ ተይዞ በሚቀጥሉት 2-3 ቀናት ውስጥ ውይይት ያድርገው ውሳኔ ላይ ይደርሳሉ። እኛ ደግሞ እንደ ድሬዳዋ ኢማሞች እና ዑለሞች ያው ተነጋግረንበት ያው እየተዘጋጀንበት ነው ያለነው። ግን ይሄ በእኛ አቅም ብቻ ምንም መፍትሄ የሚያገኝ ነገር ስላልሆነ ማንኛውም የኢትዮጵያ ወዳጆች የድሬዳዋ ወዳጆች በዓለም ላይ ያላችሁ ሙስሊሞች ሆነ ሙስሊም ያልሆናችሁ ወንድሞቻችን በዚህ እነዚህን ህዝቦች መልሶ ለማቋቋም እርዳታ አድርጋችሁ ከጎናችን እንድትቆሙ በአላህ ስም በድሬዳዋ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤትና በድሬዳዋ ሙስሊሞች ስም እንጠይቃለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ዱዓይን ወራን ሚተቆባ ዱዓይን ተቆራ ኤሮ ኤንጁ ተከናመ ድሮሃም ኤሮቦሴ صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا انت ابن ووفق جرح لك الواجب وغلبته ولين وابد نوتي على نفس وجد سيبك جنة تجرك وابد كل يد على جدا رب وابد لسانك ويبرك وابد سيدا واباب سبحان ربك harkaan ma gubjidhe galato aanene golage tunteysanu ma